Yes, it's your boy MBITSI the producer. Namuntlha ne hi lava ku ta mi tisa leswi swa kahle from MBITSI Studio TV. Loko swi ku vava tana la. Loko swi ku vava tana la. MBITSI Studio blogspot.com. Ihlekane balangdeli va MBITSI Studio TV. Namuntlha hi vakile ka Boti Mabebi hi ta vona vutshila bya vona bya aka mbedwa. So ntavani khane introduce eka vona ni va pfuxela ni twa ku vanjani. Ihlekane Boti. Ayi njani? Mi pfukile? Ayi pfukile vutomi bya hlayisekile bya khuluka. Ano amkela la ka MBITSI TV. Lawani lava ku ya twisisa kahle ku I mani Boti Mabebi. Mabebi ya vulavula kwa lomu vulavula na yena Boti Mabebi. Okay, no pfumela ku vahlaleli mele ku sitweni ku Boti Mabebi I mani va lava vulavula kwala asina mhaka hamba va nga ti tivisanga ngopfu. Boti Mabebi vakila ka n'wina hi lava ku twisisa kahle hi masungulelo ya n'wina ya business leyi mi nga le ka yona. Mi sungule njhani swilo leswiwani swa business leyi ya mbedwa? Swilo leswiwani swi tiki ngopfu a swi olovi. Swi suka kule ngopfu ku ri munhu a swi languta a nga ku swo ta kwala na kwala a swi simple. Swi nga va simple loko swi languta hi matihlo. Swi suka kule ngopfu. A ku sunguleni ka mina a ni tirha emapurasini ni kaka na mabunu khoma ti-home light ni suka ni ya cingelana ni byi ku byi na maphepha ka tiphurayivhete ni suka ni ya aka ni endla ti-plumbing swi tele ngopfu ni suka ni endla tikhapete ni endla ti-wooden floor a ni endla swo tala ngopfu ni suka ni aka ni suka se ni ya na tshama na vanhu lava va endla va mibedo xa mina ndzi ri ku veka tihlo ni veni ku ntirho lowu wu nga olovela ku swi la ku wa mibedo hi ku languta ntsena hi ni vasa ni khomile siku ri na swi nga tikhandela wa mina mibedo se hi makumu hayi vheva siku ni swi la ku ni nga swi kota ni nga vheti endlela hi sweswo. Loko mi hleketa kahle mi nga mi sungulireni lembe rihi loko mi sungula ku endla mibedo wo sungula mi endla ku se mi sungula khampani ya n'wina loko mi tsundzuka ma ha tsundzuka kahle lembe ndzhaku? Lembe ndzhaku kahle hi leri nga hela leri loko ra ha kusuka kwala ka va ma February. Khampani yi va yi kulu hi ndlela leyiwani ku ve mi sungulile lembe leri nga hundza? Hlayi leri nga hela hi February. Ndzhaku rona hi 2022 2023 ni vula ku swona ku se khampani se va yi kha yi kula hi ndlela leyiwani kusuka lembe leri nga hela hi February. Hi xi xihundla lexi mi nga va na xona kahle ku va khampani yi kula hi ndlela leyiwani? Xihundla a ku na xihundla. Ku va ntokoto na vuswikoti na ku tiyimisela ku endla xilo na ku pfula tihlo na ku ringetela mhaka yikulukumba ngopfu loko ringetela endla swona swi kuma ku vhi ti khomisa sweswo. Xihundla ku hava xihundla na swi twa vona ku tala va vulavula hi swihundla. Mina swa swihundla ni tirha swa life swo humela rivaleni ma swa ku ani swilo swi le xihundleni swi le rivaleni. Na mina so mi tirha na mani kwala ka khampani yaleyo ya n'wina? La sweswiwani tirha ni ri one sweswiwani mina a ku sungula na tirha na vanhu a ni tirha na vahisa n'wana vambirhi va nga bitona se swin'wana va nga bitona hi ndlela yin'wana ndzi va ku hlamusela ku ri no a ni endla mibedo na vahisa lava loko mina ni endla mibedo wa mina a wu jikisiwi customer lava loko va endla lava ni tirhaka na vona ya jika ya vumi va tlhela na vona. Se ni swo musi langa khampani yi ta vuya ndhawu yi nga dlina se yiwa mi langusa ku yi nga wini se ni vheni ya ku ni endla leswaku ve ri ku tsutsuma swi tlhela khomba kunene swa ku loko ni endla xilo a ni fanele ni jaha u ri ni tsutsumisa yini u ri ni tsutsuma ni fumo u ri ni tsutsumisa yini loko ni endla mibedo hi 3 days or hi vhiki is enough and nkarhi va yi endla 3 4 5 6 se swo mara ya vuya. So byelani va languseri va TV ya MBITSI ku hi mibedo leyi mi endlaka mi endla tisingili ntsena kumbe tixaka hinkwato ma ti endla ta mibedo hi mi nga yi mexina ku lava ku ta va ta xava va va kha swi tiva ku va ta va langusana na yini laha?
Okay. Ka mbeda ni swi ya hi size. Loko ni langutile nga ku size ta fika ta 4 size. Una single yo sungula. Vana 3/4 leyi landzela ku leyi hinda ku single. Na vana 3/4. Vana double leyi hinda ku single na 3/4 i double. Vana number 4 va ngo i queen. Queen bed. Hinkwato ma ti endla leti. Ivi vana leyo hetelela va ngo i king. Hinkwato ma ti endla leti kwala kaya. Leti nga endleku hi leyi va ngo i king ani endli ni endla single 3/4 double queen. Okay. So ni byeleni la ti challenges leti mi hlanganaka na tona a ku endleni ka n'wina mbedwa ku ya hi ti customer na lava mi va supply-aku kumbe ku hava lava mi va supply-aku va ta ku va ta stock ka n'wina. Mina ku va supply ka mina i ku va khi loko ku va endli va mbedo a supply loko ku ri ku munhu wo xava i munhu wo endla mbedo straight na n'wi supply ka xota swo karhi na mina ku ni xota swo karhi na yena a supply. A ku na tishopo leti mi ti supply-aku kusuka sweswi leti va ta xava ka n'wina va stock. Teto ti kona teto ku fanele ku tirhisana na tishopo ta fana Makula. Teto hi to kota ku ti supply mbedo ti endli mbedo leyi endli mbedo yi veka hi vona ku a yi fambi or a va xana ku na vanhu lava vo swa lomu mapatwini swo lomu makaya lomu a hi xavi la swi huma shopeni straight. Se ho endla hina va yisela kulo shopeni kwale ka tishopo to leti Makula va xavisa kona hi va hi byela Makula ku tani mbedo leyi mo xa phakati va ta xava ku vanhu vo tala va lava mibedo ya ku huma ndeka shop. Hi taka mbedo baby taka 3-4 yi ya kwale yi ya ku yeve kwale. Mi nga rivali ku na ku subscribe ka MBITSI TV and ha ya mahlweni hi hlamuseteni nyana hi vutomi bya n'wina ku a endleni ka mbedwa na vutomi bya n'wina ni twinyana yi nga ri ku na swin'wana mi swi endlaka hi swin'wana mi nga hi byela nyana vutomi bya n'wina ku yini na yini leswi mi delaka hi swona avuton'wini ku va mi ti tsakisa ku ti hanyisa i yini. Mina kahle vutomi bya mina no rhandza ku ti tsakisa no endla entertainment mina for safe or karhi loko tirha leswi ni tirhaka swona no teka CD ya or ti-track hi vulavula hi music ti-track ta music ta ntlambi yo karhi ni teka ni plaka xipikarini ku tsakisa ka mina kwalo ku va kun'wana. N'wina mi na ti-album nyana na tona chayisa na mina ni rhandza ngopfu ta mina. Mina ti nga ni ti-album kusuka musunguleni. I tuntsena na single ntsena. Single hi leyi nga endliwa last year hi 30 September. Volume 1 yi endliwe hi 2016, volume 2 endliwa hi 2018. Single ni endla last year 30 September. Okay, na swi twa sweswo kambe byelani mina mindlovu n'wina. Vatswari va ha ri kona? Vatswari va kona. Okay, va kona va le kaya va kumeka kaya. Yes. Okay, no na ndyangu na vona ni vona na baby girl lawani. Hi khensa swinene ku va hi mvakeri lawani ha ta tlhela hi lava ku komba vanhu ku mi endla mbedo ya njhani. Cameraman wa hina u ta va a kha a ya komba ku mi endlisa ku yini mbedwa sweswi leyi mi nga yi khoma hi leyiwani. Hi ngo ka hi nga vutisi ti-price mhaka ku a ni masikwana lama swilo swi tshama swi kha swi gonya swi ya hansi swa cincacinca so vanhu lava va lavaka ku ta va ta xava a va tihlanganisi na sweswere ku nga Mr Ndlovu not loya wa Qambi loya liya yin'wani mara Mr Ndlovu sweswere khesi swinene Mr Ndlovu and sweswere leyi yi wela ka sweswo hinkwaswo ivi a karhele vuqambi switirhatirha swa mavoko. Tinamba phone ta n'wina va nga mi kuma kwihi vayingiseri va nga mi kuma kwihi valanguseli va MBITSI TV? La ka MBITSI TV ka swi olovi ngopfu kuma Boti Mabebi lomu kumaka kwala ka 074 77 170 37. Mi nga engeta futhi 074 77 170 37. Thank you. Va nga chavi hambi busy va yi mochekile or yi tshovekile na yi renew mo nga ta va ta xava mina straight. Okay. Mo ku na planga ro karhi or yi phatekerile a ni ku loko ko ze ku phateka base a xikarhi na planga mo wela hansi swi komba ku na trust fanele ri landzelela na ro trust ra renew na renew na trust bro ku ri phatekeri ni tlhatlhevela ni tlhatlhamela malapi ya trust leriya
ni stretcher spring ni faka ti-balance ni faka xitavuxintshwa leriya lapa na ha ri faka ni faka rin'wana i to chuza ku lava ri ra njhani hi makume star swi olovile ntsengo hi ngo wu veki ntsengo wu veka loko se khe hi vulavula kwala ka foni yeliya okay mi nga rivali ku subscribe ka MBITSI TV hi ka ku chope MBITSI Studio blogspot.com